Nchumu ligiribona na gukwani ndonsia sobereta semarogoba ya bono chinga kishinigo kwaligania semesa ya mangana majya nyaro kumanyagati ya rutwabere to kwaliganiria kurase mambia yalinge ntambe ko kachinse chigabono chibono marogoba litukaliganiria ijuma stariki 14 moti nyoka no mwaka wechiri bubere na 2023 na mange habereka okorekana ayu aseli bwango chikoko sansamuranira na kumanyibu nabaliki baito bayasangererie ime ya Afrika ya mocha gose East Africa Ensa Eyemo ya bono marogoba no kwegana kwane buna litukolia oneligi ya aliyalenge nyirabona na bokandra gotobwatia weterensemeli mtandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemeli ya YouTube na bokochana buna Ndizi TV News litanganike gima tunyaramangana ya senchira yoko ya chuta Onyancha nenya gitari ye kanisa na mbere byangu byakane asoko kali mirimo yego kali mirimo mwetara bakori mirimo abo kwa training wasema cheta sama somo yobo na gitari Inyagetari ya Nyanchwa Mission Bosonge County ya Kisii ya soira sebe tabuli mochondri gotigo moswati ole kuibora na go kwana kiyalenge go setegerera Kali bali bare ngororo bande baumire abande batagiti gocha gasi asengenjo bari go karagasi nabantu bakubaita Morembe tu y'abanyagetari Nyamarambe nyagetari ya Nduru mbiriro bale sauti mogirango batigire mere masoko goserigwa n'abanyakenyoro Sasa itakuwa imefika hapa Kenya kuanzia next week mtaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika Bono tigatoragere igolio bosingo chirerego kego chakre ikiego chotebiro murai wense William Ruto Asa yamone nda mange saranse kenko manya senchira yobo ikirano litoko bwaterana nere goetera somuno bwimanyiryo igakorokwa Joshua Auta ilitirana nchenkorokwa Vincent Onyancha igotoko chake mesa ya mangana majya kurase county ya Nyamira sorobotiro wecheni akagima maega yabanchi babere kurensemo ya Nyamakoro tasebunga ya Kituma Sabe county ya Nyamira obona barenge omongina amono musacho yogo saga no gusiro kumabwa ya matuka ere nigomole babera ubanyara ko ni wali tukulia lero ase bunge yo abwatani amona barai aho nigobekera nenseme yo nako mochege kolekyo aneno mo bunge bwenseme yo nabo igono women rep county ya Nyamira abwasabate abuna obotuki bwango ibonenke ikonyara konyoro bwene bwabo buno mulikito kurose county Nyamira jobma angi agotomanya Maiga yaba Kenya bare gokora emirimo asensi America Edward na Grace Morema gusiria obogima bwabo asenchera yobututukanu aseba atogete baiteire nyumba mwabo ensemo ya Nyamakoroto ebunge ya Kituma Saba chitariki emeronge berenemo omotyenyi ogatato omwaka bwekiri bubere nemerongo ebere na isato tunaripoti mauaji ya mzee na bibi yake Nigo yaba obororo obonene na mayanda asama tanga yoko baenia ensemo ya Nyamakoroto. I ask you, was it money that he had for you which he refused to pay? Was it peace that he denied you? Now, by terminating their lives, did you get the peace? Abasani na abamatemba ikirana ensemeyo koremia enka eye. Abana ba minto timbaite kinko bate kore te yanda batevi itukoria lero batinda etemumanyanga we love you and we are gonna be here for you Mbaichanira ogoitwa okogo ichania na gusaba eserekali okora obotuki bwaime linde kumanya obwene. We pray for justice for the Moremas and the trust that we serve a righteous and a just God. Bali bakurwa chinse cheisiko mbate bambale n'obwoba obonene na gosaba eserekali gotingia oborendi na koenekia enka eyanyolire obwene bwabo. County Commissioner, you are here. Nyamira na Gusii engima chibeta chiko rungumbu na chiko rani ensei and we are asking ka kitorende twalete nyumba chingia ntori korara njembo zongo manyete seito Nyamira Nyamaya tindi korara mwana kerango chande goitwa
Omoteneneri bwa bang'ina county ya Nyamira Jerusha Mumanyi naichanira egekoro eke na gusaba abanyanyimbo gukora obutuki bwaime. The investigation yende mpaka its conclusion, kwa sababu sisi ambao tunatoka mahali hapa kwa hii community tunataka tupate our justice. Omobunge okitutuma saba Cliff Ombane Gisairo nagikeria egekoreke asate babikoro bunebi byamentekanire asense meyo. Pole sana community ya Nyamakoroto. This is not the first incident. Ebinde mbibetu bunebi ninchenkwa nene CS ibitimidi singa Nyamakoroto bonera gani police station yaye, then so be it, will do it. Wakora unomokonyi bomo county commissioner Masaba North Tobias Otunga abarayi babanyanyimbo baikirana ensemeyo mbagikeria egekoreke asebateba obutukimbo gendrete na bwango igamba chikorwa amachibu. But I can assure you that we have light at the end of the tunnel. We can see it. And the justice that the family so seeks shall be delivered. Asekagaire nigobo sali obubwa bete bokorobe igwa utarachi goikiranigwa. Amepanga tu kwake na kufanya haya, na ameipanga in a way so that it remains a mystery. Haitakuwa hivyo. Ukiwa katika kikao inayopanga kuua binadamu mwenzako, malipo yatakayopatikana na mwenye ameua hata wewe utapata. Wono amaboli na alinga ningoitete Grace na Edward Morema na endeninkikeirerete ogoitwa kwabo. Kuruase county ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biyamono mulikite Job Maangi kuruase county ya Nyamira soroboti rwa century yobo kirano togotuma boyga ngora na boyga no morembe hone kiwe ase enke yugotigana yubono ikase county ya Kisii umoncho muligeria ni gobono ogotegererwa anana sokwe murungania gwensemeli yobo korrime ya county ya Kisii kwa boko kogendra sentundende ase bunge hime ya county ya Kisii ni gotebekana buna committee se board eliye kulika abantemere mase county ya Kisii nigo yabrake okora igo asenjere yugwanjereria egento kerete kunyara goikabusiwe bunge na kunyara kunengigwa asogotegera chinsemo chiri cyukwamereye cyateba buna nige committee se board ye bunge yabetege kulika abantu asenjere tabwenrete gase county ya Kisii na we bunge yini gegenrete kotegere ngane yu aseri tukulia gatoto bono abo asaba chikuruko na chakwa maga yo kotegera chinsemo chonsi na kote abuna abantu abange bali geto serikali ye county ya Kisii nigo bali geto senjere tabwenrete na abange babo nigo bali geto senchira yugwanjereria. Mheshimiwa Naftali Mkoba MC bodi ya chief and chairman of the committee ya labor manpower and social welfare secretary ya Kisii. Mwenyetenga amangana na ala secretary to petition ya rete no mwananchi huko kusia public service board as office. So tuwele tofategerera petition ya samatukane. Yesterday, I got to operate in the afternoon, but on the side of the respondents, we were requesting a while time, and we an alternative mechanism of dispute resolution. So this morning, in Toranyore, form of communication was an alternative mechanism of dispute resolution. So we had to continue. What we again run a petition to take a petition of a cross-examined. Na tuakodi rasa section hiyo, so we are coming back tokorege tukorokanga re-examination. From there torige time yo kotegerera the respondents na baraguo batoe barespondi ase kesi kibugwateraniti kiganiti barusi office na gotigana yuba igotomulekera mangana lingetama kweli ni gobono mubiru musache omubwate myaka 30 asemambia lero onyara kogotoka chinsemo chibara imeye county ya Nyamira kolengana nomokonyi bomogambi senior assistant chief wa sasa location ya Nsiche gotoka se county ya Nyamira nigaine kia kole kimaga yogotoka komubiru yoyiboni go irwenkendo ekero klibutukeme bwacha akiwe kurwa senseme yokonyara kumanyana kimubiru bomusache yo oboko gotoka nseme yuba go kurogotini ni go
rurasa bali bagenda twikirania amangana yobo salia no boiti ase county ya Nyamira buna hegetambo kerekene nkechi kumukugo chia sabale na onde bonsi ora batu na kobeku byara lichi kondikole emirimo yaye Mongeri Senior Assistant Chief Assessor Location ya Nsicha ile Bunyarwanda cha location division ya Kyabonyaru ase Nyamira North Sub County yarobwa kirero mambia na abokira ngense ya mungu etayalisa kuchimirimo nanya riboti kurwaso motureti ase rieta unisigisare abantene kararwa etundu bali apimire cha ebono mambia iganya riboti mu mubere nore ase nyumba ya Dorika mecha gesona ase nyumba irangene para yeduka lakini terio kara biashara ase igo naboka na imoka na kero mugambie simi na mumanyingi kero na matengo ya nane korengi kero na minyoka na ika ase na romubero iyo aji kuligiyo mumanyete nanya urutaje kumumanya bwangu kini konyoka geirwe ngano monteraba okobe para na kesimi ase getuo kya Nyaramba kya basikali twara no mo chief nyagetiria ro musina chief ase location yeye eriyo baadaye mogako kurwa Joseph Ocharo ochicha okonifamu ino muiwoye ase rieta Peter Boera urabe miaka angemerongo 3 iga na wamenyete bwaye sobo omundu oyo nyagusira agere sikimu ase mu Gusii ababe uri bayago basirite na kiyako yaramorete tenga banakomenya amonere bono gwikabwo na berege ndiyo gwichana nga umurengera asirite namanyikana basikali bakire kurwege tulokia Nyaramba nabaye gwegari kurwege tuwekane kiekerenyo bairiro mubere na kurwabwo ntoganyete na mbutuki kibara kore nganiri nganeri lakini nje muno mugambi nabontagete watora maiso mararenga ogoita kwa bantu kwenge nche etikoliye gentekia manekera magosa abeire kinjira nkiro che serikali magosa bwende kuligirira kuna konbe kwa buya ili abantu baywane ekyare tukutoligeti no marembe ero muntanya orenga kingia yakokora imirimo yaye yo kuligenda yakira lituko so wikabuna ndatagata banga balia abairi abamwabo ba kiruneri nganeri yotwari gusabanga nyasaba isenia na serikali ebe bwango asogotema kuligia nga ngori maega yo gusira kuyo elinde lichiko likore ensemo yaye na bono gotigara himeje county ya Kisii Nyamira ni gobono tokoligeria enyagetari ya Nyanchwa Mission Hospital ni go ya rokane kora gwe byara na bwatani na abantu asogote abuna ni go yatigete musubati yo muchite kuyibura senyagetari yu nagokwa no naboni gese mu chimtanda mu chinsemo chire cyaragire byere nyagetari yo asekone nyagetari ya Nyanchwa bono beso kirina gote abunu musubati yu geta senseme yu nabwane na aligeretigwe kolende hekaba nenchere mo embeje gusirwa mabwaye no naboni go batebere buna ni go bwataba nyagetari babwato manyi boisene igomba bwatima mo chandonsi na kobolia bali bagendete koragenya getari ya Nyanchwe byara gotakora bo bunu mulikeito miridi mumanyi agotomanya magega yo musubati oyo mobwe myaka 25 aselieta Ellen Mariaka usirira asenya gitari ya Nyanchwa Adventist ekerachiete koibora bono nigo engane yo egendete kuranda asemetandao asekelianga no kumotigana na gotamuligereria asokomwa obokoreri bogwenerete kurwa ase abanyagitari bono nigo amayanda abwatitense ase Kenyoru Kenya Kongo imeyagesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira asebono umugako ya Selieta Ezra Obiero aisokirie na gukwanira igoro yengane yu tabiri tumpeleke CS. A consultant kambiwa kiwa kesi kama hiyo, that is the option. Because if you proceed and naturally anaweza kuwa anatea. Kiwa anatea ata lose a lot of blood. So CS huwa inafanyika kwa dakika kidogo and she will be okay. Kambia ni sawa. I gave consent, akaenda. That is around 10. Lakini that is when they started networking sasa. Wale madaktari wa kufanya CS wakuje, watoke makwao wakuje. So it took some time. Toka 10 something mpaka alikuja kuingizwa kwa theater around midnight. They had no another cases actually. Because mama walikuwa hapo, wengine walikuwa in labor. Wengine walikuwa wameshazaa so maternity wing was not very busy. So kesi alikuwa naye at hand ni hiyo moja. From signing aende na yeye kuingia actually kuenda sasa it took time. So aliingia hapa past midnight.
ase nyagitari ya Nyanchwa nigo bono bakwanire iguru yengane yo ase batebire kurwa ase ewizara yobochenu negendete kurigereria enkikeirerete engane yo wetera ase kitiabeko serikali wetere ministry yobochenu ya Ensa moyaye asobota kurigereria ngakiana arikanete abisira Nonya boigo nigo enyagitari yo yerusananirie kurwa ase engane yo ase boigo bagikeria engana egendrete kuranda ase metanda obuna tibabwati abanyagitari babwate bomanyi Nyanchwa n'enyagitari ye kanisa na mbere tubango byakane ase bakore mirimo nigego kore mirimo gwetara abakore mirimo abo ba trainee bose bakieta sama somo yo bonyagitari ati kinsema wao na abanyagitari abanene consultant na abanyagitari bakabiri medical officers sinasi clinical officer ndoli kwengecha bakari ondo bwensi mirimo asapara abari baito otali na masomo aitermite parengana n'ekisamo kya serikali kitenda kwabachira na chibaka igo asali agandrete kwetana na semetanda na kerekende igo tugutumya bakore mirimo batabwate masakara maronge nigo tokomeka mangana yo kurwa senyagitari eto nigaro mangana yo bolimo ayakora abantu bobe nande ngabwato bongaine ryo bonge togosaba na kubateringa nyagitari irasi kubango bunyegenga ikoraguna machiko ye serikali yeterasi ministry yobochenu tekonyarikana kwengecha bakore mirimo abatabwate masomo amaiterano abami baba twereri aende mutumeka bobe gukwana mangana kerekende urenya gitari mutamanyeti ekero twakwania mangana borungenda unenti na bari bamanyeti so nabaga nirio batohereru nabasoroire borigerie nyagitari ne ya Nyasaye igebekira bakore mirimo ya Nyasaye korandi injingo etarase njere ndetaira amangana isiko ataiyo usata iseni usata raetere kipimo kelke bwenere kuripota ya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Mbia mono mulikito Mildred Momanyi sorobotira senchera yobo kirano togotoma ngora gochia senka ya Ellen oyibono setu kumabwa ya senyagitari Nyanchwa ekerarenge koibora gotigana yumoncho muligire bon toligira mangana boy garenge tobo chenu chinsemo chenya marambe imi ya South Mugirango asenyagetari ya Nduru ni gobone kyombe kya banyagetari na boygo na bateresa bono ke murungani na gote abuna ne kiyo chikurusa banyagetari baye bonsi kura senyagetari ya Nduru ye gotoka chinsemo chenya marambe kolengana ne kyombe kine ke gote abuna abana kenyero kurwa nsemeni ko bagendrete ko bachana na ko basegasi gya banyagetari bagikira nimere masensemejo asebono obugimo bwa goserigwe kirage na banyagetari bono atebire muna mbarwe chikokoraga ya sense mejo no naboni ga ya gocha ase gatebeka nabuna hime chande mengante koneke wa sense mejo ni gegosege tunabanya kenyero asabanya gatari batwati morembe bwo ikira nimirimo yabo asenchira ebwenerete ina itiagara twaja tuchagotebia abantu bamanyete Nduru na bono inu mwatoro kiringa abantu banyagitari mbatakiri abu nande muta itokore gasi elitwa somere tutokore tubakonyo bono nye ikira ase mogoja mwacha gutuita ase togokore gasi mwabate nga abantu bali baino abarayi bali mwachorete nabo babatebe tibumunyoke gocha kwegerera nk'ebintu bino mbirurwa bone tugoche twababoria ebintu ebindi byabe by'abantu mukare ko butabanga n'ibyenyi ebintu ebyo tine bya serikali biko konya abantu bonsi asenge abantu bonsi na serikali na bintu imbyare kugenda ande bya sabe tunaende naende bacha barosie mu rugori yo kubirani biko twara goteba senge abantu bali ba chitega ali bande bale ngukwananga barawe batumire na banasiasa bagabunga ngamba baise kuira bintu byabo kurworo bono twatebire bona banasiasa abo babatebinga bintu imbirusi bworo bono tigabaretera abanyagitari singenja abanyagitari bali bare ngororo bande baumire abande batagiti gocha gasi asengenjo bari gokara gasi nabantu bakubaita igo twara ko batebinga Nduru nyagitari Nduru enyagitari eyo twarusira abanyagitari boitoro pakali tuko community mo gocha nabaraye abo baino moikaransense ne county mogambe mototebinga kitogo kolegasi asengenjo bono ntokonyara kolegasi asitogoitu otebyo musike simbalat na aswem with speed solve the political problem in South Mugirango because South Mugirango this is not the first time yakorera magana 2018 bakorera magana na bakamachwita abantu tubyango rwari bigendo gembo cyokonya abantu bogembo na Kenya the same ebinte byango rusubijo konya abantu bari ku Kisii county and bakorera igo igemine tuna
bari determined wita abantu baitu twarure okobori wita konne which is chief of health and make sure abantu baitu are doing with the immediate effect which are there until such a time abantu baso tumugirango political leaders bare karanse barangiri unions and other stakeholders to solve this issue so that abantu baitu baso tumugirango baendera kunyumira abantu baitu before you kolia chief of secretary simule mo genda usura chikumia and abantu baitu baisi kumia kuchajara bana kuchubusio will help the county government responsible for our members. Okongoji asense muyanduru talimangana umurebense William Samuel Ruto ni gowono akoletara wekense muri abokamba litukulya se ensemo ya Machakos litukulya lera somwe na bwatani Ruto gukona kurense meiniga murekera mangana mange hana sobokorere bwe serikali asamenta bune serikali ya Kenya kwanza niga yorobere tubikirano elikone kiburankorero bokorere bwa yagwanchire kondo wense gutaye gocyasa abantu bonsi ngane ya kwaneka naigo yewo bolitomono ngamona Ruto nabigetemero buri gocyakire kiyegocha asabori abantu koragera bwikirano asekiribuna ligo liyo bosibono ngokirire koyerigwa eyemaga yekibando kiri cyanyara kigosaba kurense yisiko kikoso aigasense ya Kenya nigabori abantu kwa batarwe karekere serikali gendrete kuligiria mangana rengete uchumi anasate birigo liyo bosibono kujakire kiyegocha nigo ligochia koyeriwa. Mimi nataka niwapatie habari. Sawa sawa. Tulikubaliana ya kwamba hii tatizo ya bei ya unga lazima tutatue. Si tulikubaliana? Si ndio? Mimi nataka niwaambie hivi. Na nataka munisikize vizuri. Unajua unga haipatikani ati kwa duka. Ile iko kwa duka imetoka shambani. Kama unataka kutatua shida ya unga, unaenda kuanza shambani. Si ndio? Kwani unaanza kwa duka? Si unaenda kuanza shambani? Sasa mimi nimepanga wakulima na nimewasajili wakulima 500,000 na nimewapatia mbolea mifugo 600,000. Saa hizi wakulima wanapambana kule shambani. Tunaelewana? Ili tuzalishe chakula tuondoe hii tatizo ya njaa. Lakini tukingojea ile inatoka shambani, nimepanga ile tunaagiza kutoka nchi za nje. Na hiyo niliwatangazia ya kwamba kufikia mwisho wa wiki hii ambaye ni kesho, sasa itakuwa imefika hapa Kenya. Kuanzia next week mtaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika. Ninyi mnanielewa? Mnanielewa? Mtaanza kuona bei mpya kuanzia next week kwa sababu lazima tu balance, tuhakikishe ya kwamba hata ile tunatoa nje haiumizi wakulima wetu. Si ndio? Kwa sababu ile tunatoa nje ni ya wakulima ya watu wengine. Ile ya muhimu ni ya wakulima wetu hapa nyumbani. Kwa sababu ndio watu ambaye tunawategemea. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na chinga kiechi Ruto ni gamenta buna okorobekana asense ya Kenya ngurikirana magendra ndonse samo chumureweke makeudi emrera moro dinga na gotea buna abantu gotugutirara mangana yokorobekana Ruto ni gate bere na tayari kubwatira nonde bonse asogo ikirania magendro asa aba Kenya bonse na kobole bali bakorobekana gotugutirara mangana yuhare na kubwatira na aso kunyara gokinya mangana ya magendro aigasense ya Kenya. Mimi nataka niwaambie, nikuulize wewe mtu ya maboko, hata ukiweka sufuria kwa kichwa kwa siku ngapi, bei ya unga itapungua? Si lazima uende ulime ndio bei ya unga ipungue? Sasa hii watu ya kuweka sufuria kwa kichwa waache mchezo. Ama ni aje? Sio kama tunaelewana. Waache kusumbua mimi na sufuria kwa kichwa. Wangoje mimi nipange hii maneno. Kwa sababu walikuwa na nafasi ya kupanga, walishindwa. Si ndio walizubaa mpaka bei ya unga ikafika 230. Sasa wawache kutuletea Kiingereza mingi. Ama mnasemaje mavoko? Wawache Kiingereza hii watu. Mimi nataka niwaulize vile vile, kwa sababu tunataka kutembea pamoja. Na wauliza kwa unyenyekevu watu wa hapa Mavoko na Machakos. Mimi nimesema, mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote ambao nyinyi mmechagua. Si ndio? Si mmechagua MCA hapa? Si mmechagua mjumbe? Si gavana mmechagua huyu mama wetu hapa? Na mimi nimesema niko tayari kufanya kazi na viongozi wote, tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niulize wale viongozi wengine,
wawachane na mambo ya maandamano, waungane na sisi tupange mambo ya wananchi wa Kenya, kwa sababu maandamano haiwezi kusaidia mtu. Ama mnasemaje watu wa Mavoko? Tunaelewana? Nimewaambia kama kuna maneno, si kuna bunge na tumechagua watu kule bunge, si waende waongee hiyo maneno. Kwani nyinyi mnajua mahali sava iko? Sasa mtu anakuja kusumbua nyinyi ate sava mtajua sava iko kuna wani. Wawachana na mambo ya sava. Wakuje huko bunge waongee na wenzao. Sisi mimi na Wavinya huyu tupange mambo yenu ya maendeleo. Ama mnasemaje? Si ndio? Tupange mambo ya kupeleka Kenya mbele. Gotigana yubono omukonyumure w'enseriga digashagwa gukona kurensemo ya Nyeri litukomera nabarai osijinga kyomerana n'abanasiasa aoni gamo chiri onde bwensi rura chikobege tango haso konyara kurwania malego yogotindia rigatigashagwa negatebere bunese getigarete bono kurwania malego yogotindia gasense ya Kenya asaburi abantu bonsi kubwaterana anane chinsemo chiri chiabarai aso konyara gotuguterana malego yogotindia ase chinsemo whatever we can do to save the next generation, we have a responsibility. Whatever our police officers must do, they must do to save the next generation. And once we agree on what to do, it must be done. And the president is very clear. He's very clear. As of this morning, he has given me very clear instructions that I must tell you that anybody who stands in between the government and dealing with this menace must give way. Must give way. So as an OCS, you must know from now, it's not business as usual. Eyemo kurwa sensemo ya Kabete kutoka se kaunti ya Kiambu aseritukulia rabononi Eyemo kirige tambokero nakogira omubere w'umwancho abo yubonoga kira senkendo Eyemo chinsemo chichi Kabete kolengana nenke nige gote yabune nyagetari yunige kubasaba shibese chinyinge kima echibono erebune bilia nyagetari shiringe milioni Eyemo asaba gote yabuna amba konyara gwakana chibese chyo kolengana baroma ga yego koromo chango soko sangeria nigo basangire shiringe chiri gwemeronga ne chyoka ekeregere batake ire shiringi milioni Eyemo enke yubono kolengana na isenya gosira ko amone yamateni go bayimukire getambokero nagotinya getari yubono eimukyo mubiro inako yene baruboko abanyene asabate birobono mbali guchikoire mubiro yukurasenya getari yuno kwa boli abayakorekende gyonsi kiri baraganie enke nige yakora yasekerenga buna babwati besa obutaka bubasongerete asabono batebere mbaguchikoire mubiro yukurwenya senya getari yo asabaganya nyagetari koiro mubiro yu nako yoenia. Nimeletewa biro ya shilingi 1,945 na nikaona siwezi kulipa hiyo sababu mimi siwezi kuiona, sina kazi, sina kitu naweza uza, mimi iko hivyo tu. Kwa hivyo nimekata kauli, mimi na watoto yangu tunauliza serikali inaweza kusaidia sisi wazike hiyo mtoto yangu, tusahau na hiyo maneno yote. Sina lolote la kufanya, sina kazi, mimi iko tu namna hiyo. Tumejiunga kamiti tukatafuta pesa ambaye tuzikie huyo mtu wetu juu tumesidwa kabisa kuona pesa. Hiyo 1,000,000 hatujawahi pata kwa hii familia yetu. Na eskuru ya mura ya kosoke kutoka sensemeri ya Bumuleme ya kaunti ya Bungoma nigo yasiye kubene litukolia lero wekachinga kistamanyerere kubwate kana buno mworoki wayo mokura eskuru yuniga abakawo siruguma bwaye karasinya getari kagendere kurwandira obogima bwaye eskuru yuniga boroki wa form 1 form 2 na form 3 babeterwa kogendanka asgerge gatebe kana buno mworoki wayo siruguma bwaye ni yakagere kolia endage osakagere kolia endagerembe egentono na bokerere getambukiro ne wizara yechisemi go swagati
na boigo nsemo yobo chano kolengana no mwalimu mone weskuru ni gate birebuna niko batwarte chinkwana chiabene amone wizara yegisemi na ko reskuru ibono gosie kwasenga ki etamanyerere omwaziro teneta mangana yobo chano kurwa senseme yo ni gate birebuna banyarre bakoira gatie ndagera mona machi kureskuru yo na ko yatomo gochensemo ya Nairobi gocho korubutu ko boime gosenere yerreto mwana uyu gosire omabwaye nona bumunyagetari omokorreto ku mwana mwana uyu nigagote abuna no kubimba kwenda ukukora gote abuna koreterene amone ndagera egento giachakira kurubutu kiboime nabona borokyo ni baratigeresiko goikana nde yararigwa bene banyari kwirana gochase eskuru yo. Tumechukua hatua za dharura. Tumetuma maafisa wa afya katika shule hiyo, wamechukua samples za maji na chakula na tumetuma katika lab ya public health kule Nairobi ili tufanyiwe uchunguzi. Lakini tunahakikishia wananchi kwamba hiyo ni case ambayo ilikuwa isolated. Hakuna mwanafunzi mwingine shuleni ambaye ako na symptoms kama za ule ambaye ametuaga. Wanchumuligeri bono inyorani gogendete gotengera Ndizi TV obwansi bomo gusiko bwatekana nebiro ne chinsanga nchirenko iransemendi studio ya kabire tomera na captain number 001 Ndemo Steven atumanya mange hana mangana rengete chigo sori ngwira na sentunde ya karutsanga na gukwana mange gendera gotobwati gwetena semeri mtandao Facebook Ndizi TV News digital na wege semeri ya YouTube na wotana buna Ndizi TV News tiganya ora marching kwira na sentunde ya kabire chigo sori captain number 001 Ndemo Steven. Mbia mono mwancho mwere sona kubate taseni kia Ndizi TV mangana Amayia na gosemerikwa na buna gwatira litukoligia tiabona nkwariga vena sa mangana Amayia yechigo sori buna botambe retera nende mo Steven captain 001 tocha kama mangana Amayia yechigo sori korwa segeti kia Gusii stadium abo street kule lero ekiombegia athletics Kenya ya cha kichimbero vene cha litukolia ankyo abwase omwagani veno nyara wikirana go cha kivena ama minyokayu no mugavana wa county ya Kisii Paul Simba Arati yonyara kogokere kiombegia athletics Kenya kwa alibage county ya Kisii kuariga ni chigo sori echo na ndai kwana nama baga saba minyokia bangi kurwa sense ya Kenya Ensa ya South Sudan ne chinsa chinde go chase county ya Kisii. I want to say karibu Kisii County, mjisikie nyumbani. Kisii tunasema vile vile karibu tena. I want to wish to thank the Athletics Kenya AK for choosing Gusii Stadium, Kisii County to host this important event. I know that this event is returning to Kisii for the first time in the last 8 years. With the AK officials, I've learned that this weekend meeting in Kisii has attracted the highest number of participants compared to previous editions held in Kisumu, Nairobi, Thika, and Mombasa. We have over 1,000 participants drawn from Kenya, Defense Force, the National Police, the Kenya Prisons Service, and other unattached athletes from Nyanza, Rift Valley, and a part of the country, as well we saw our friends from Southern Sudan who are here. As a county government, we are committed to promoting sports because we appreciate the role it plays in socio-economic development. Nonya variga ni veche mbere cho kiombegia athletics Kenya gwakirike kwa geti kia Gusii stadium kujara kwa gatie getie kia bana rekora isiko ya nsemo ya Nairobi nigo mugavana bwa county ya Kisii Simba Arati nyara comment na goteba buna county ya Kisii nyari kubeka enibo bene gwetera nsemeria supplementary budget yuera kini egetie kia Gusii stadium wikeke rengo kiebiti vinde bene VNC ya Kenya. Mr. President, next time when you're here, we'll have finished doing the 10 award. Again, we'll make sure this place, all of it, is connected with the PS system. Again, with the request I've seen you put across, we'll make sure this, what do you call them, hurdles, I will make sure they are provided with the equipment you have. I will ask my assembly to pass that supplementary again. Going forward,
We plan to install an electrical scoreboard, a PA system, and a constructor's board for the stadium to accommodate indoor games. We have also set aside funds to construct a stadium in each of our 9 sub-counties. Next year, we plan to organize a sports tournament starting from the world level, culminating in the county final here at the stadium. We are also in talks with the Athletics Kenya to prepare for the Kisii County Half Marathon sometime in August and a fully marathon in December. Ritkolia rero chimbiro chaganyereire mono ne chimbiro chechimita chimisano na isatu ensemo y'abasubati avwase omunyankongo bwechimbire chwensemerie chigosori chia Commonwealth makaine buna Mary Mura arenge komnyoka ritkolia se margoba ya rero iga anyara komnyoka kiboikirano ase chimbire echo na gutangana seromba ritkolia rero asanyara ko bagakoroki omanyi obonge ase chimbire echo. Tukotea ne chimbero chechimita chimisano na isto niko chimbero chine chagendera litukolia lero astritukolia lero rengeli tukoli ntaga ni diaba minyoki akonyara kominyoka na bali ponsi banyara gutwara chimbero chirengaine ne kerengo kerigia Athletics Kenya niko banyara libegalia benile konyara kobora chiko soru chirabiri tukolia ankyo astira go soru kerengo kerigia chi semi final ne chi final tanda sema yakebere yestotorandake gatie chimbero chumono monense meria 200 meters na ndake chimita chirie mia ya msemeri yogo tume vichararo Maridadi kabisa, anakuja Rukia Nusra anaongoza maridadi kabisa. Rukia Nusra wa majeshi, Rukia Nusra ndio huyo. Rukia bila shaka na hana mwaki. Rukia Nusra wa majeshi anamaliza katika komoro keranda ke chimbiro chaba kosolinse miaka 15 niganda kamnyo kikorwa sense meri yeskuru yesekenderi ya keberesi vanyarire kogo kerobo kosodi batware nsemeri ya East Africa sense ya Tanzania asabare komnyoka saba kosolinse miaka 15 abwase bana vanyarire kurogo semia guchia saba nabande onyara kwebwatani nechi kosori aona gwetoma erinde vanyarire kuchigenderi kebwekeranu. Tulikuwa na countries zingine kama Uganda, wa Sudani, wa Tanzania, wote kila mtu alikuwa strong, lakini tulijaribu tu mahali tulikuwa tunaweza, na nikachukua position 1 na time nzuri, tukafurahia, tukapatiwa bendera
Tukakimbia pia relay ya 4x1, tukachukua position 1 na tulifaulu, tukashukuru sana. Kwa hao young athletes kitu naweza sema, mtu ako na talent ndio, lakini hana mtu wa kumsaidia. So mimi kitu naweza sema, coach wetu wako free kusaidia mtu mwenye ako na talent, akae kama sisi, to grow vizuri na talent yetu isipote. Mimi nataka kukaa kama Mary Mora, alianzanga na 100 mpaka sasa yako 800. Hata mimi nataka kukimbia, sasa niko 400, nataka kuenda kwa hiyo 800. Juu naona ndio wengi wanafaulu. Venye tulienda tuliwakilisha Kenya vizuri na tulikuwa tunataka ushindi. Tulete Kenya at least medals na tulimake kuleta. Kitu inanipa moyo ni kuna Wakenya wengine wanaendelea kufaulu kupitia mbio. Pia mimi nataka kufaulu hivyo hivyo. Hata si East Africa tu nataka kupresent, bali nataka kupresent Africa mzima, pia world. Ningependa ku encourage watu wadogo kama mimi watafute talent school ama coach mwenye anaweza wasaidia kama huku wafaidike, tusonge mbele wote. Sama nandi chiko sori ngori tukora chiko sori au chiarganira se league ya National Super League NSL awasikatia machiberi tukora nige timu ya Darajani Gogo FC yanyara goikorune timu ya Kisumu All Stars Ensemeri ya Moi Stadium Kisumu chigori sato asevosa na se gosori nige timu ya Shabana FC yare gosori amune timu ya SS Asad korwa county ya Kwale na se gosori yenyu nigo Shabana FC tukora rere nyara ko bage goikoru chigori sato Eyemo duranda kase wiki revosio njera Shabana FC iranyare kogosori andako nikwaneri kama chibwa maya mega yo kunyara guteneri kunetime SS Asad chigori tata Eyemo na bangi na kwali ndiko rwa SMS chigosori korende gekora kachinsa isato tonya sange ko bikira no aseboniga toirane ya masemo bakense mo ya studio A Vincent Onyancha atebina reli atigareti kurwa SMS amangana Amayia. Mbiemono Ndemo Steven kuranza mende studio so kutomanya mange anasamangana arengete chigosori kubwatekana nebiro moncho muligire nganchere bono asemargoba ya bono nyakiro musumari ga mangana majya senchere yobo ikero na mangana kwaliganirete chikoro gaisa to chiabo tukoninge na SMS boigo nyare goko yaretera senchere yobo me na senchera enkirano ke mabali kibaito mbiemono ya soko ya choro moncho muligire ya ko yatengera ku Ndizi TV Joshua Auta ni gateretera goitira sumuno bwimanyiryo ekero kya Petro nira mukera na kichibi chamuniri kuchawikira senchera yobo ikirano tomera nesedo chiabo tukobuna bo tambe litirana nchenkoro ko Vincent.